درود دوستانی عزیز و ارجمند، روز و روزگارتان بخیر شادی باشد. امروز 10 دکبر سال 2025 است. گزارش مستقیم ما از میدان مرکزی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه منظور شما میگردد و عین حال بازی جوابی گزارشی دسته های سردار و هولبوک در میدان مرکزی پایتخت کشورمان صورت میگیرد و امروز دسته موقع خود را برای راه یافتن به لیگ عالی یا باقی ماندن در لیگ عالی مستحکم میکند که اسمی آن دسته را بعد از این بازی خواهیم دید. سردار
ё Ҳулбук. Ба ин чиз таваҷҷӯҳ мекунем. Тоҳир Муъминов дар экранҳои мо шумо. Аз ин пештар Шӯҳрат Ҷабборов буд, ду нафар аз собиқ бозингарони тими миллӣ ва баъзе аз чеҳраҳои футболи кишварамон имрӯз дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон ҳастанд ки ин бозиро тамошо доранд. Фикр мекунам ҳузури мухлисон шояд камтар ҳам бошад назар ба бозӣ гузашта, вале мо аз дастаҳои Сардору Ҳулбук як бозӣ хеле ва хеле ҷолибро интизор ҳастем ва бовар дорем ки ҳар ду тим як рақобати хеле хубро ба роҳ мемонанд. Бозии қаблии дастаҳо нишон дод ки ҳар ду даста ҳам даъво доранд барои албатта боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ ё умуман ҳунарнамоӣ кардан дар Лигаи Олӣ барои мавсими оянда. Ҳоло қабл аз шурӯи дастаҳои Сардор ва Ҳулбук сурати миллии кишварамон садо медиҳад. Биёед гӯш меандозем ва баъдан гузоришро идома медиҳем. дӯстони азиз, бармегардем ба шурӯи рақобати дастаҳои Сардор ва Ҳулбук. хотиррасон мешавем ки чанд рӯз пештар бозии аввали дастаҳо дар ҳамин майдон сурат гирифта буд ва бо натиҷаи мусовӣ 2-2 ба поён расид. ҳар ду даста хеле имкониятҳои зиёд доштанд, махсусан футболбозони дастаи Сардор метавонистанд ғалабаи худро ба даст оваранд дар бозии гузашта, аммо голи задаи капитани дастаи Ҳулбук дар поёни рақобат тақдири бозиро ба албатта натиҷаи мусовӣ расонид, яъне имтиёз ба ҳар сурат имтиёз неву пирӯзӣ насиби дастаи Сардор нашуд ва бозӣ бо натиҷаи мусовӣ 2-2 ҷамъбаст шуд. Аммо хуб аст ки барои дастаи Сардор дар сафар онҳо 2 гол заданд. ҳоло акнун мебинем ки ин бозӣ тибқи расмиёт дар майдони Сардор сурат гирифта истодааст, ҳарчанд варзишгоҳи марказӣ аст ва мебинем ки дар бозии имрӯза дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд дар муқобили ҳамдигар. хуб, ҳайати доваронро сараввал коргардон барои мо шумо нишон медиҳад ки Хуршед Дадабуев ин бозиро доварӣ мекунад. Ба ӯ тавре дида истодем, доварони дигар кӯмак мекунанд. Қурбонмурод Шарифов, Шарифбек Нуриддинов ва Ҷурабек Содиқов ҳайати доварон дар бозии имрӯза ҳастанд. ҳайати дастаи Сардор онҳо бо тарҳи 4-4-2 имрӯз муқобили тими Ҳулбук бозӣ хоҳанд кард ва мебинем ки шогирдони Мамаҷон Ҳабибуллоев дар ин бозӣ ба чӣ натиҷа ноил мегарданд. Ва ҳайати дастаи Ҳулбук ҳам ҳоло баъд аз чанд лаҳза барои мо шумо пешкаш мешавад. Сардор бо либосҳои сурх бозӣ мекунад муқобили тими Ҳулбук ва дастаи Ҳулбук бо либосҳои бунафшранг ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Вале агар таҷрибаи бозингаронро ҳисобу китоб кунем, тими Ҳулбук таҷриба дорад, чунки дар мавсими имсола ҳамеша дар Лигаи Олӣ бозиҳои худро ба роҳ монд. онҳо бо тарҳи 4-3-3 ҳунарнамоӣ мекунанд дар муқобили тими Сардор ва мебинем ки даста ба чӣ натиҷа ноил мешавад, махсусан Ҳулбук ки гуфтем дар ҷадвали мусобиқоти Лигаи Олии футболи кишвар
پس از انجام بازی‌های موسم گذشته در زینه 11 قرار گرفت و طبق نظامنامه مسابقه این دسته با تیم دوم لیگ یکم بازی انجام داده ایستاده است برای باقی ماندن در لیگ عالی و برای سردار باشد راه یافتن به لیگ عالی است. اصلا در تجربه دسته‌های لیگ عالی با این طرح با این نظامنامه راحت نگرفتن دسته‌های لیگ یکم. از همین خاطر سردار شاید این عنعنه را شکسته میتواند و قدرت هم دارد. خودی سرمربی دسته یک از فاکتورهای اساسی است محمد جان حبیب‌الله که تجربه بسیار بلند هم دارد و گذشته از این بعضی از بازیگران تیم سردار هم تجربه خوب دارند، مهارتشان خیلی خوب به نظر میرسد. خب بازی اول طور گفتیم 2-2 به پایان رسیده بود. خب توجه میکنیم با هیئت دسته ها شروع میکنیم از تیم سردار که با چه هیئت حالا هنرنمایی میکنه. دروازه‌بان رقم 88 قربانعلی بوبویف است، در خط محافظه رقم 66 سمندر قدرتزاده، 22 یعقوب جان احمدов، رقم دوم عبدالصمد ملک مرادov، حالا محمد جان حبیب‌الله سرمربی دسته سردار در اکران های ما و شما است. رقم دوم گفتیم عبدالصمد ملک مرادov، رقم 70 حیدر ستارов، در مرکز رقم 7 کاپیتان دسته سردار این رسول فایزов است، رقم 63 حاتمشاه صدرالدینов، رقم 17 حاجی اکبر узоқов، رقم 9 ابراهیم زاکیرов، رقم 10 раҷаббек хушвақтов و رقم 18 البته بازیگر خط حمله رستم давлатов میباشد. سرمربی دسته محمد جان حبیب‌الله طرح برای شما اشاره هم کردیم. حالا عبدالصمد ملک مرادov با او کمک میکنند رسول فایزов کاپیتان دسته. پس با مرکز اینجا امکانیت بسیار خوب برای فوتبالبازان دسته سردار، ارسال توپ از جانب حاتمشاه صدرالدینов ولی با توپ کسی نمیرسد از بازیگران تیم سردار. هیئت دسته هولبوک دروازه‌بان رقم 1 و این هم جلال‌الدین مجیدов است، سرمربی دسته هولبوک. تماشابینان عزیز گبکو پراسپر تحت رقم 1 است، در خط محافظه رقم 6 وفا خهومنشی، رقم 3 علیشر خولمرادov، رقم 5 دلیر شولمرادov، رقم 18 علیشر سلیمov، در مرکز رقم 55 مختار ارتیقov، دهم عمرجان شریفov، رقم 19 سوربون افغانov، رقم 25 بهرمان عظیمov، در خط حمله رقم 11 کاپیتان دسته خیرالدین تورخانov، رقم 88 شوکت حاتم، سرمربی دسته گفتیم جلال‌الدین مجیدов است. و حالا دوبار مانع شد با حمله بازیگران تیم هولبوک. اکنون با تو فوتبالبازان تیم سردار پس با مرکز ابراهیم زاکیرов ارسال تو به کنار راستی میدان میبینیم با حمله جوابی دسته سردار که چگونه صورت میگیرد و پرتاب به جریمه‌گاه بود جانب раҷаббек хушвақтов و توپ از میدان بیرون میگردد با یک حرکت محافظتگری دسته هولبوک. ضربه کنجی نخستین در بازی امروز و آن هم با نفع بازیگران تیم سردار است. بیایید توجه میکنیم با همین امکانیت برای فوتبالبازان دسته سردار. اینجا پرتاب انجام شد، فوتبالبازان هولبوک این وضعیت را برطرف کردند. صدرالدینов بازیگزاری میکنن فوتبالبازان دسته سردار. رسول فایزов او را از پای افتانیدن اما حمله دسته سردار ادامه میکند. تماشابینان عزیز بیا توجه میکنیم گزارش ضربه و گبکو پراسپر ضربه حاتمشاه صدرالدینов رو برمیگرداند. کارت زرد اینجا قاعده ویرانکنی لغو شده است، درست است. اینجا توپ در پای بازیگران سردار بود، از همین خاطر داور یک بار کارت زرد نشان نداد ولی با علیشر سلیمov که بازی هم پایان یافت و حمله به نتیجه انجام یافت کارت زرد نشان میدهد و میبینیم که حالت کاپیتان دسته سردار چگونه است. رسول فایزov خیلی خوب حرکت کرد. حاتمشاه صدرالدینов اگر زودتر پاس میداد به رستم давлатов شاید امکانیت بود یا پسی دیگر هم به хушвақтов امکانیت ها بودند، وریانت ها بودند ولی ضربه زد. حالا حالت رسول فایزov چگونه است تنها طبیبی دسته نشان خواهد داد. برصد بازی حساس است، راه یافتن به
лигаи олӣ барои дастаи Сардор боқӣ мондан барои Ҳулбук дар ин мусобиқа аст. Вале агар мо дар умум атрофи ин бозӣ, атрофи ин дастаҳо ҳарф занем, тамошобинони азиз, мебинем ки аз лиҳози шарту шароити молӣ, аз лиҳози шарту шароите ки футболи муосир талаб мекунад, ин дастаҳо ҷавобгӯ нестанд. Инро бояд дуруст ҳам гуфт. Сардор бо ҳама эҳтиром ки ҳоло дар лигаи якум бисёр баромади хуб анҷом дод, бо албатта талошҳои роҳбарияти ин даста, сармураббии тим Маҳмадҷон Ҳабибуллоев, футболбозони ҷавон, вале даста аслан навтаъсис аст ва ин тим аслан таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро надорад, гузашта аз ин майдони худро надорад. Тавре мо дидем даста бештар дар бозии лигаи якум майдони дастаи Легартада аст, Талко Аренаро ҳамчун иҷора мегирифт барои бозӣ кардан, яъне бозиҳои хонагӣ. Гузашта аз ин агар рафту Сардор ба лигаи олӣ барояд, талабот барои ин даста зиёдтар мешавад. Яке аз талаботи асосӣ ин боз ташкил кардани ҳайати ҷавонон ҳаст ва аз ӯҳдаи ин кор мебаранд ё на, ва ҳамчунин вазъи молиявии даста бояд беҳтар бошад, 2-3 маротиба зиёдтар аз лигаи якум ки хоҳем нахоҳем ин чизро талаб мекунад. Гузашта аз ин барои ситоди мураббиён бозигарони бо таҷрибатар лозим ҳастанд, яъне такмил мехоҳад ҳайати дастаи Сардор. Аз ҳамин хотир ҳоло пешгӯӣ карда намешавад ки дастаҳо чӣ гуна бояд баромад кунанд, аммо ҳамин чиз ба Ҳулбук ҳам тааллуқ дорад. Мавсими имсола гузашта бубинед ки Ҳулбук майдони хонагии худро надошт, барои ҳамин бозиҳои худро дар ҳар майдон баргузор кард. Ин як проблемаи асосӣ, вале имсол бо ташаббуси албатта президенти кишвар, пешвои миллат дар ноҳияи восе варзишгоҳи хеле замонавӣ ба истифода дода шуд, аммо ҳоло ин варзишгоҳ аз талаботи Федератсияи футболи кишвар, яъне аз ҳамон комиссияи назорати Федератсияи футболи кишвар нагузаштааст. Ба ҳар сурат боз талаботҳои дигар ҳам ҳастанд барои баргузор кардани бозиҳо. хуб ба ҳар сурат агар Ҳулбук боқӣ монад, бояд бозиҳои худро дар восе баргузор кунад, чунки дастаҳои ноҳияи восе давоми солҳои охир ҳамеша бозиҳои худро дар майдонҳои дигар баргузор мекарданд. хоҳ қаблан Файзкан буд, хоҳ инак дастаи Ҳулбук ки ҳоло дар лигаи олии ҳунарнамоӣ карда истодааст. Ва мебинем ва бояд барои пурқувват кардани дастаи Ҳулбук, барои фароҳам овардани шароитҳо роҳбарияти даста корҳои ҷиддиеро анҷом диҳанд. Масалан, дар лигаи олӣ набояд дигар ҳамто дастаҳо иштирок кунанду ба мушкилиҳои молиявӣ, ба мушкилиҳои майдонӣ ва мушкилиҳои дигар рӯбарӯ гарданд. Шарипов ҳоло партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва туп берун карда шуд. ва албатта хуб мебуд дар лигаи олӣ дастаҳое бозӣ кунанд ки тамоми шароитро доро бошанд, махсусан майдон. ин асла бисёр муҳим ҳам ҳаст, вале вазъи молиявӣ дар ҷои аввал меистад, аммо агар майдон дошта бошанд дастаҳо боз хубтар, чунки агар вазъи молиявӣ баъзе дастаҳо хуб бошад, метавонанд дилхоҳ майдонро ба иҷора гиранд, барои боз як дастаи дигар мешавад даромад. ва агар ҳоло Сардор ба лигаи олӣ роҳ хоҳад гирад, шояд ин даста боз нияти баргузор кардани бозиҳои хонагии худро дар Талко Арена мекунад. ва фикр мекунам инҷо боз ҳам гап сари қарордод меравад ки агар Сардор ба лигаи олӣ роҳ хоҳад гирад ва майдони худро ҳамчун майдони хонагӣ варзишгоҳи Талко Арена интихоб кунад, фикр мекунам дар қарордод онҷо дарҷ мешавад ки барои ҳар як бозию тамрин бояд маблағи муайяне пардохт кунад, чунки эҳтимол аст ки имсол варзишгоҳи ё чамани майдони Талко Арена гибридӣ шавад, ҳарчанд ҳоло яке аз беҳтарин чаманҳои майдонҳои футбол ин варзишгоҳи Талко Арена ҳаст, чамани табиӣ. ҳоло дар ҳамин фасл онҷо сабзаи майдон бисёр хуб аст дар сатҳи баланд, вале агар масалан рафту гибридӣ шавад, онҷо ман фикр мекунам масалан танҳо як даста бояд бозӣ кунад, чунки нозикиҳои худро дорад ин гуна чамани майдон. Ду даста ва боз ҳайати ҷавонон онҷо бозӣ кунад, ин корношоям мешавад дар як муддати кӯтоҳ. барои ҳамин ин мушкилиҳое ҳастанд ки ман фикр мекунам мудирони ҳар даста хуб медонанд ва аз ӯҳдаи бартараф кардани ин гуна мушкилиҳо мебаранд. Маҳмадҷон Ҳабибуллоев, дӯстони азиз, ҳоло беҳтарин фурсат аст ки то ин мураббии футболи кишварамон бори дигар як корномаи хуберо дар фаъолияти мураббигиаш анҷом диҳад ва дастаи Сардорро ба лигаи
اولی برارد. محمد جان بلویف اصلا مربی هست که بوری گرد است، خیلی کارنامه خوب رو پشت سر کرده است. از این پیشتر در دیگر دست بعد از دیگر دست در دیگر دست هم کارنامه‌اش بد نبود. حالا ادامه حمله دسته هولبوک از کنار میدان. سوربون افغانوف امکانیت هست برای سوربون افغانوف و ضربه زده می شود. ببینید چگونه امکانیتی خوب بود برای تیم هولبوک. در دقیقه دهمی رقابت دروازه‌بان دسته سردار قربانعلی بوبویف با یک حرکت این وضعیت رو رفع کرد و بهترین امکانیت بود برای تیم هولبوک. شومورادوف بازیگران دسته سردار حالا موفق نشدند که از این حالت برایند. توپ به پای دوور رسید در این وضعیت و اگر لحظه تکراری که بازیگران هولبوک امکانیت خوب داشتند برای ما و شما پیشکش شود، میبینیم که چگونه قربانعلی بوبویف از نزد دروازه این وضعیت رو برطرف کرد. سوربون افغانوف حرکت نمود، محافظتگر تیم سردار رو گذاشت، پرتابی او به نزد دروازه و اینجا ضربه شوکتی هوتام بود است دوستان عزیز که دروازه‌بان سردار با مشکلی آن را برطرف کرد. هرچند ضربه سخت نبود اما بسیار برای دروازه‌بان ها در این لحظه ها مشکل می افتاد برگرداندن چنین ضربه هایی که ناگهان جانبی دروازه انجام داده می شود. ادامه حمله هولبوک. تورخانوف و شومورادوف. سوربون افغانوف. حالا توجه میکنیم با فشاری که فوتبال‌بازان دسته هولبوک دارند. مبارزه ادامه دارد. رسول فایزوف یک پرتاب خیلی هم بلند با رستم دولتوف توپ رو به نزد خود میگیرد و خطا از جانب علیشیر خولمورادوف صورت گرفت. جانبی بازیگری رقم دهم رجبک خوشوقتوف بود است که خیلی خوب توپ رو نگاه داشت و میتوانست گذرد فوتبالبازان دسته هولبوک رو و حالت بسیار خوبی گلزنی برای دسته سردار به میان آورد اما با این بازیگر امکانیت ندادند. اکنون ضربه جریمه‌ای و وضعیت استانداردی است. نقطه‌اش پرتاب هوتامشاه صدرالدینوف و بسیار امکانیت خوب برای محافظتگر تیم سردار عبدالصمد ملیک مرادوف. اگر او ضربه رو سخت‌تر انجام میداد برای گبک و پراسپر شاید مشکل می افتاد. بهترین فرصت بود برای تیم سردار. صدرالدینوف ملیک مرادوف. حالا یک پرتاب بسیار خوب از جانب ملیک مرادوف. امکانیت برای فوتبالبازان دسته سردار ولی از این موقع ضربه راست جانب دروازه‌بان می رود. بهترین امکانیت بود باز هم برای فوتبالبازان تیم سردار. رسول فایزوف ملیک مرادوف. پرتاب خیلی بلند از جانب یعقوب اخمدوف و حرکت های بسیار خوبی هوتامشاه صدرالدینوف در کنار میدان. ارسال نوبتی ولی راست و با دسته دروازه‌بانی دسته هولبوک می رود. حمله های فوتبالبازان سردار زیادتر است نظر به حمله های بازیگران هولبوک. ملیک مرادوف خیلی خوب بازی میکنه این فوتبالباز. تجربه بازی در هیئت دسته نورسان کشور رو در جام جهانی فوتبال دارد ملیک مرادوف. و اگر به هیئت دسته سردار توجه کنیم جوانهای خیلی زیاد بازی میکنند اینجا. بسیار بازیگران خوب هم هستند. رستم دولتوف حمله‌گر یکی از آنها است که دستپرور کلوب مرکزی ورزش ارتش است که توسط اجاره در سردار بازی کرده ایستاده است. خب رجبک خوشوقتوف
иброҳим зокиров ҳам таҷрибаи бозӣ дар чемпионати ҷаҳони наврасонро дорад. соли 2019 дар Бразилия вақте дастаи мо дар як гурӯҳ бо тимҳои пурқувват бозӣ карда буд. иброҳим зокиров узви ҳамон даста аст. ва баъдан футболбозони собиқи тими Регартадас дар ин тим зиёд ҳастанд. Қурбонали Бобоев дарвозабон, Ёқубҷон Ахмедов муҳофизатгар, хоб Расул Файзов, Ҳоҷи Акбар Узоқов, бозингароне ки солҳои зиёд дар Регартадас ҳунарнамоӣ карданд. хоб баъдан боз як бозингари дигар дастбарвари тими Истиқлол дар ин тим ҳунарнамоӣ мекунад. Ҳайдар Сатторов муҳофизатгар. ҳоло бо тӯб бозингарони тими Ҳулбук. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Ҳулбук аст. ва муваффақ намешавад. ҳоло бозингари тими Ҳулбук Умарҷон Шарифов. албатта ки талаботи дастаҳои лигаи якум назар ба лигаи олӣ фарқкунанда ҳам ҳаст. барои ҳамин ҳар дасте ки ба лигаи олӣ мебарояд он гоҳ бояд омода бошад ҳама ҷиҳата барои ҳунарнамоӣ кардан дар лигаи олӣ. бозингарони Ҳулбук ҳоло ба ҳамла мегузаранд. як партоб ва имконияти бисёр хуб ҳам ҳаст, аммо ин вазъиятро бартараф карданд футболбозони дастаи Сардор ва махсусан Самандар Қудратзода тавонист дар ин вазъият муваффақ шавад барои бартараф кардани ҳамлаи бозингарони Ҳулбук. Алишер Салимов, Хайрдин Турахонов, Босам Салимов ва мубориза бурд Расул Файзов, бозингари рақами 7 дастаи Сардор. Şokat verin. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва бисёр вазъияти хавфнок. андаке хубтар тӯбро аз ҷаримагоҳ берун карда натавонист муҳофизатгари дастаи Сардор. Узоқов Шомуродов босам имконият барои футболбозони дастаи Ҳулбук. Шавкати Ҳутам мубориза бурд ва зарбаи кунҷӣ барои тими меҳмон. хуб дақиқаи 18-уми бозӣ зарбаи кунҷӣ навбатӣ барои футболбозони Ҳулбук. тӯб берун карда шуд аз ҷаримагоҳ. ва акнун имконияти ба ҳамлаи иҷобӣ рафтан ҳаст барои футболбозони дастаи Сардор, вале иброҳим зокиров паси худро дақиқ анҷом дода натавонист барои идома додани ҳамла. ва ҳоло Қурбонали Бобоев тӯбро гирифт. зуд партоби ӯ ба Абдусамад Меликмуродов. Расул Пайзов бозам капитани дастаи Сардор дар маркази майдон. партоби диагонали ба канори рост ва дақиқ ҳам буд аз ҷониби муҳофизатгари тими Сардор. як ирсоли навбатии дигар, вазъияти хеле хуб ҳам буд, аммо Алишер Холмуродов мубориза бурд барои бартараф кардани ин ҳолат.
зарбаи кунҷӣ ишора мекунад. Довар ба нафи футболбозони дастаи Сардор. Ҷакбар Узоқов. зарба аз масофаи дур ва боз ҳам муборизаи муҳофизатгарони тими Ҳулбук аст. Турахонов. На, Шавкати Ҳутан буд дар ин вазъият. пас ба канори рост. Узоқов. ирсоли тӯб дақиқ. ҳамлаи дастаи Сардор идома мекунад. Мелик Муродов. Расул Файзов. як партови диагонали дигар ба канори рости майдон. Қудратзода, вале муваффақ нашуд. Сорбон Афғонов мубориза бурд барои гирифтани тӯб ва муваффақ ҳам гардид. Хайрдин Турахонов. Салимов. пас ба канори майдон. Холмуродов. Далер Шомуродов. ирсоли тӯб ба канори рости майдон. Баҳруман Азимов. ҳоло фурсат барои ин бозингар. таваҷҷӯҳ мекунем. зарба мезанад, вале зарбаш ба уман дигар мавқеъ рафт. бо тӯ боз ҳам футболбозони Сардор. Иброҳим Зокиров. Расул Файзов. Мелик Муродов. Иброҳим Зокиров. парто ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук, вале ба тӯб расида наметавонад. Рустам Давлатов. хеле имконияти хуб ҳам буд барои тими Сардор. воло як фурсати хуб, аммо дифоъгари дастаи Сардор пешдастӣ кард. Ҳайдар Сатторов буд. довар ишора мекунад ки инҷо офсайд ҳам буд. парто ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук. вазъияти хуби идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Ҳулбук, вале партови Сорбон Афғонов чандон хуб ба назар нарасид. ҳоло Маҳмаҷон Амилов хеле зиёд эътироз дорад ба футболбозон. Расул Файзов. боз ҳам фурсат барои футболбозони дастаи Сардор, вале партови капитани дастаи Сардор хато буд. бозии Ҳулбук ҳоло инак ду бозӣ мешавад муқобили Сардор, ки махсусан дар хати ҳамла чандон қобили таваҷҷӯҳ ҳам нест. дастае ки дар лигаи олӣ таҷриба дорад, дастае ки бо Истиқлол, Равшан, клуби марказии варзиш, Артиш, Регартадаст, Хуҷанд ва дигар дастаҳои лигаи олӣ таҷрибаи бозиро дорад ва ҳатто аз баъзеи онҳо имтиёз ҳам гирифт. муқобили Сардор ҳоло чандон ҳолати хуби дастаи Ҳулбукро мо надида истодем. ду бозӣ мешавад аллакай. Маҳмаҷон Амилов ҳоло аз ҳолати ба амал омада нигарон аст. ҳоло бо ту босам футболбозони Сардор.
расул файзов партоби хеле баланд файзов рустам давлатов иброҳим зокиров беку прасбер вафо хоҳаменишӣ муҳофизатгари дастаи ҳулбук алишер холмуродов солмон афонов аз канори чапи майдон идомаи ҳамлаи дастаи ҳулбук парто ба ҷаримагоҳ ва қурбоналӣ бобоев тӯбро дошта гирифт рустам давлатов пас ба канори чапи майдон бисёр ҳам хуб ҳоло мелик муродов ба тӯб мерасад имконият барои футболбозони дастаи сардор садруддинов файзов ҳоҷиакбар узоқов ирсоли тӯб ба канори рости майдон партоби хеле ҳам баланд ва инҷо тӯб бола аз майдон берун нашудааст ҳамла идома мекунад мелик муродов бетаваҷҷӯҳ мекунем партоби ба ҷаримагоҳи дастаи ҳулбук вазъияти хуб ҳам ҳаст зарба зада мешавад ва тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун гардид иброҳим зокиров буд ва бо як расиш ба пои футболбози дастаи ҳулбук тӯб ҳаракаташро дигар кардааст беҳтарин фурсат буд барои иброҳим зокиров тӯб ба бозингари рақами 55 дастаи ҳулбук расид отамшо садруддинов хеле хуб бозӣ мекунад ва аз ҳамин мавқеъ зарба зад ин футболбоз ва зарбаи ӯ хато бозам бо тӯ футболбозони сардор файзов давлатов мелик муродов офсайд ба хайр гирифта шуд дар ҳамин вазъият бениёд партоби баланд мубориза барои ба даст овардани тӯб шавкати ҳутам муваффақ мешавад идомаи ҳамлаи бозингарони ҳулбук ва муҳофизатгари тими сардор иҷоза намедиҳад дар ҳамин гуна вазъият ки ин ҳамла идома кунад хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба партоб аз аут бос ба дохили ҷаримагоҳ буд шавкати ҳутам як ирсоли дигар вале офсайд будааст фишори бозигарони сардор бенатиҷа поён меёбад гбеку прасбер ҳулбук дар мавсими имсола гуфтем натиҷаҳои бад надошт натиҷаҳояш бисёр хуб буданд
масалан дар даври аввал онҳо аввалин пирӯзии худро ба даст оварданд, ҳарчанд муқобили Паншер буд, вале ба даст оварданд. Баъдан дар даври дуввум Истаравшанро шикаст доданд футболбозони тими Ҳулбук. дар даври сеюм бо клуби марказии вардиш Артиш мусовӣ карда буданд. дар се даври аввал 5 имтиёз гирифта буданд дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ. баъдан ду маротиба пайҳам мағлуб шуданд аз Эсхата ва Барқчӣ, ҳамчунин аз Хуҷанд 3 маротиба пайҳам. ва боз бо Равшан мусовӣ карданд онҳо дар сафар. ҳоло идомаи ҳамлаи Ҳулбук ва ин вазъият бартараф мешавад. хеле ҳаракатҳои хуб кард Ҳайдар Сатторов ва ин ҳолатро бартараф намуд. аз натиҷаи хуби дастаи Ҳулбук дар мавсими мисола мусовӣ бо Вахш дар сафар, ин ҳам натиҷаи хуб барои дастаи Ҳулбук унвон мешавад. ҳоло зарбаи кунҷӣ бо иштираки бозингарони Ҳулбук партоб анҷом мешавад ва инҷо мубориза идома дорад. туброи бозингарони Сардор чандон хуб набуд ва имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Ҳулбук. зарба аз масофаи дур ва туб аз назди дарвоза ба бозӣ дароварда мешавад. хуб, идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сардор Иброҳим Зокиров. пас ба канори рост. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Сардор ҳаст. офсайд. ба назарам офсайд. ба ҳар соат мунтазир мешавем. Шавкати Отам. хуб, инҷо зарба зада мешавад ва фурсати бисёр хуб, аммо баъдан Қурбонали Бобоев ин вазъиятро бартараф кард. дувар ишора мекунад ки офсайд аст. буд офсайд. рисоли ту ба канори рост. ҷакбар Узоқов. партовҳои футболбозони дастаи Сардор ҳоло бартараф шуда истодаст аз сӯи муҳофизатгарони Ҳулбук. Мелик Муродов. Марҷон Шарифов. футболбозони Ҳулбук тӯбро аз даст доданд. Алишер Салимов буд, вале дубора боз тӯб ба бозингарони меҳмон баргардонда шуд. ҳоло партоби хеле баланди Вафо Хаҳоманишӣ. тӯб дар ихтиёри меҳмонон. Шавкати Отам ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи футболбозони Ҳулбук. дақиқаи 34-уми бозӣ аст. тамошобинони азиз, ва маълум мешавад ки Самандар Қудратзода мубориза бурдааст бо бозингари тими Ҳулбук ва довар Хушед Дадабоев бошад зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ба нафи футболбозони Ҳулбук.
قربان نپرتو بود رزوانه بی دوری با نرا بابا دوری با نرا تو نمیتونی توجه بکنیم پام ضربه جریموی اما خطا میرود این ضربه گشت کمتر دیگه اومد گشت حالیش کی شاکه مختار زدی پرتاب خیلی بلند اکنون با توپ باز هم فوتبالبازان تیم هولبوک برای هر دو دست هم یک قدم دیگر باقی مانده است و بیشتر فوتبالبازان دسته هولبوک همچنین سردار در خط حمله اندک دقیقیت ندارد بهرمان عظیموف موفق نشد اکنون توپ را با بازیگران دسته سردار بود دولتوف حرکت میکنه برای ادامه دادن حمله اتمشو صدرالدینوف فشاری بازیگران سردار توپ در اختیار آنها است عبدالصمد ملیک مرادوف رسول فایزوف حالا یک پرتابی خیلی هم بلند و توپ راست به دست گبکو پراسپر دروازه‌بان تیم هولبوک رفت سالبون افغانوف خیردین تورخونوف امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته هولبوک پرتابی بنهایت بلند ضربه دیگر و قربان علی بابایف این ضربه محافظتگری تیم هولبوک رو داشته میگیرد خیلی امکانیت خوب بود برای مهمانان سالبون افغانوف ضربه را اجرا کرد باز هم توپ را برای فوتبالبازان هولبوک تورخونوف توپ به دست او هم رسید دوبار و این چیز متوجه نمی شود اوت به نفی فوتبالبازان سردار ابراهیم ساکیروف ایسالی خیلی بلند ولی باز هم نوانیق این پرتابی محافظتگری دسته سردار با انجام رسید
фурсат барои тими ҳулбук. Шавкати Отам, Хайриддин Турахонов. имконияти бисёр хуб буд барои футболбозони ҳулбук. Сорбон Афғонов, партоби Шомуродов, бенатиҷа. акнун ҳамлаи ҷавоби дастаи Сардорро мебинем. муваффақ намешаванд футболбозони дастаи Сардор барои бартараф кардани ҳамла. Сорбон Афғонов, партоби ӯ ва зарбаи кунҷӣ. تقسیم شده چه تقسیم شده سری تقسیم شده 5 کسه تو دانی خب بیاید ببینیم با ضربه کنجی که فوتبالبازان تیم هولبوک انجام میدهند. توجه میکنیم از کنار چپ حمله ها انجام می شود. وفا خامنشی توپ را از او گرفت فوتبالبازی دسته سردار و آوت. خب بیاید میبینیم که توپ چگونه با داخل جریمه‌گاه تیم سردار روان کرده می شود. ملک مرودов این وضعیت را برطرف کرد. 4 دقیقه دیگر تا فرجام نیمه اولی بازی باقی مانده است. حساب 0-0. عکس الحمله فوتبالبازان دسته سردار است کنار میدان. بیاید میبینیم با حمله فوتبالبازان سردار ضربه از مسافه دور ولی به نتیجه بود. قربان علی بابایف به نفع فوتبالبازان دسته هولبوک است. عمرجان شریفов, алишер холмуродов, партоби баландию, идомаи ҳамлаи ҳулбук, Шавкати Отам. офсайд буд ё на? зарбаи ҷаримавӣ ба нафи дастаи ҳулбук. офсайд. бале, офсайд. инҷо довар аллакай баргаи зар дошт ва метавонист корти зар нишон диҳад ба футболбози Сардор. خب بیایید میبینیم. به نظرم شاید بود آفساید. پیش از وایران کردن قاعده بازی بود یا نه؟ کارت زرد نشون میدهد دوبار. کارت زرد به فوتبالبازی دسته سردار و ضربه جریمه‌ای. نفهمی میانی فوتبالبازان و دوار. خب بیایید توجه میکنیم. خب آفساید بود به نظرم. یا شاید دوار بازیگر دومی تیم هولبوک رو دید. بازیگر رقم 25 بهرمان عظیمov. خب وار هست و این لحظه حالا تفتیش می شود برای کارت سرخ شاید.
فکر میکنم اینجا برای کارت سرخ حالا این لحظه دیده برآمده می شود. خب توجه میکنیم که داوران با چی خلاصه می آیند. بله کارت سرخ اینجا کارت زرد بکار کرده می شود و افساید گرفته می شود. بعد از تفتیش و این حالت یعنی به نفع دسته سردار جهان بحث شد. 45 دقیقه قسمی اولی بازی پایان یافت. دوستان عزیز داور چند دقیقه علاوه کرده باشد برای ما حالا معلوم نیست. دومای حمله دسته سردار صدرالدینов بسیار گزارش خوب این بازیگر ولی باز هم ضربه. یک مشکلی اساسی فوتبالبازان دسته سردار همین است که از موقع‌هایی که امکانات ضربه زنی خیلی و خیلی کم است اونها ضربه میزنند یعنی پاس‌های دقیق انجام نمیدهند. این است مشکلی اساسی دسته سردار. حالا پرتاب بازیگر رقم 9 دسته سردار ابراهیم زاکیروف بود به نتیجه و اکنون در مرکز میدان خطا میکند این فوتبالباز در مقابل بازیگری هولبوک. 3 دقیقه علاوه شده است البته 1 دقیقه‌اش پشت سر گردید. توجه میکنیم با فرصتی که برای فوتبالبازان دسته هولبوک هست. پرتابی شومورودوف افساید باز هم با قید گرفته می شود در حمله بازیگران تیم هولبوک. شومورودوف در افساید بوده است. ملیک مرودوف قربانعلی بابویف توپ از میدان بیرون می شود. اوت با فایده بازیگران هولبوک. چند ثانیه دیگر دسته ها در اختیار دارند. حرف زدی امروز علی. خب آخرین فرصت در پایان نیمه اولی بازی با فایده فوتبالبازان هولبوک یعنی اوت است. میبینید که با چه انجام مییابد. حیدر ستاروف این حالت رو برطرف کرد. مختار ارتیقوف ضربه زد. 3 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت و همینطور قسم اولی بازی با این دسته های سردار و هولبوک بدون گل به انجام میرسد. 0-0 و ما منتظر میشویم نیمه دوم رقابت رو بین این دسته ها. با ما باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دومی رقابت.
дӯстони азиз, бармегардем ба варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе ва мову шумо бозии ҷавобии гузариширо миёни дастаҳои Сардор ва Ҳулбук дар қисми дуввум тамошо хоҳем кард. Нимаи аввал бидуни гол 0-0 ба поён расид ва акнун қисми дуввуми бозӣ шурӯъ мешавад. футболбозони тими Сардор бо либосҳои сурх ва тими Ҳулбук бо либосҳои бунафш ҳунарнамоӣ доранд ва мебинем ки бозӣ бо чӣ натиҷа ҷамъбаст мешавад. ёдовар мешавем ки бозии аввали дастаҳо 4 рӯз қабл дар ҳамин майдон бо натиҷаи мусовӣ 2-2 ба поён расид ва ин бозии ҷавобӣ аст ки ҳоло баргузор мешавад ва тақдири иштирокчии Лигаи олӣ барои мавсими соли 2026 пас аз ҳамин бозӣ маълум хоҳад шуд, ё Сардор ё Ҳулбук, ва ба ин суол посух мегирем дар нимаи дуввуми рақобат. Хуб, тағйирот нест дар ҳайати дастаҳо дар оғози қисми дуввуми дидор. Бетаваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба ҳайати асосии ҳарду тим. Шурӯъ мекунем аз Ҳулбук ки ба ҳайси меҳмон бозӣ дорад. Дарвозабон Гибеку Праспер аст.
дар хати муҳофиза Вафо Хахомениши, Алишер Холмуродов, Далилшо Муродов ва Алишер Салимов бозӣ мекунанд. Дар маркази майдон Мухтор Ортиқов, Умарҷон Шарифов, Сорбон Афхонов бозӣ мекунанд ва Баҳроман Азимов. Дар хати ҳамла Хайриддин Турахонов капитани даста ва Шавкати Хотам. Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи Ҳулбук аст. ҳайати дастаи Сардор дарвозабон Қурбонали Бобоев, муҳофизатгарони ин тим Самандар Қудратзода, Яқубҷон Ахмедов, Абдусамад Меликмуродов ва Ҳайдар Сатторов ҳастанд. Дар маркази майдон Расул Файзов капитани даста, Хотамшо Садруддинов, Ҳоҷи Акбар Узоқов ва Иброҳим Зокиров. Дар хати ҳамла Раҷаббек Хушвақтов ва Рустам Давлатов бозӣ мекунанд. Маҳмадҷон Ҳабибуллоев сармураббии дастаи Сардор мебошад. ва довари бозии имрӯза Хуршед Дадабоев аст. ҳоло бо ту бозингарони Сардор бетаваҷҷӯҳ мекунем. Пас ба канор имконият барои футболбозони дастаи Сардор аст. Зарба зада мешавад ва Губеку Праспер зарбаи Хотамшо Садруддиновро бармегардонад. беҳтарин имконият ҳам буд барои тими Сардор. ҳоло партов ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва инҷо тавре мебинем Қурбонали Бобоев дар кӯшиши аввал тӯбро аз даст дод, вале баъдан боз муваффақ шуд. Хайриддин Турахонов имконият дошт ки аз иштибоҳи дарвозабони дастаи Сардор истифода кунад ва тӯбро ба даруни дарвоза равон намояд. идомаи ҳамлаи бозингарони Сардор аз канори майдон. Хотамшо Садруддинов, Рустам Давлатов, Иброҳим Зокиров ва зарбаи кунҷӣ. Зарбаи кунҷӣ барои тими Сардор аст. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷӣ ё вазъияти стандартӣ барои футболбозони дастаи Сардор. Партоб хеле баланд. ин ҳолат бартараф шуд. Шавкати Хотам муваффақ намешавад барои идома додани ҳамла. Пас ба канор, вале Давлатов ҳоло чандон хуб бозӣ карда натавонист ва хато аз сӯи футболбози дастаи Сардор сурат мегирад. нимаи аввали бозӣ нишон дод ки дастаҳо бештар мушкилӣ доранд дар хати ҳамла ва мушкилии асосии дастаҳо хубтар истифода набурдани вазъиятҳои голзанӣ аст, хоҳ тими Сардор, хоҳ дастаи Ҳулбук. ҳамин гуна ҳолат дошт. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Ҳулбук. Сорбон Афғонов пас ба канори рости майдон. имконият ҳаст. Баҳроман Азимов зарба мезанад ва ту бо як дастиш ба футболбози Сардор аз майдон берун мешавад. Абдусамад Меликмуродов буд ва акнун зарбаи кунҷӣ. аз рӯи зарбаҳои кунҷӣ 5-4 бозингарони Ҳулбук бартарӣ доранд. таваҷҷӯҳ мекунем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. боз як фурсати дигар
Қурбонали Бобоев. ҳамла идома мекунад аз ҷониби бозингарони тими Ҳулбук. мавқеияти хуб ҳам ҳаст барои иҷрои зарба ва зарбаи Шомуродов буд ба назарам. на зарбаи бозингари рақами 18 дастаи Ҳулбук бенатиҷа ба анҷом расид. Алишер Салимов бо пои рост Сорбон Афғонов будааст. Алишер Салимов тӯбро дошт. Сорбон Афғонов зарба зад, вале хато рафт зарбаи ӯ. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Сардор. ва тавре гуфтем дӯстони азиз ки Ҳулбук дар мавсими имсола натиҷаи 11-ро нишон дод. аз ҳамин хотир ин даста ҳоло дар бозиҳои гузаришӣ қарор дорад. вале агар мо ба ҳайати даста таваҷҷӯҳ кунем, имсол хеле зиёд легионерон даъват шуданд. 3 нафар аз Гана буданд. Крискофи Адо, Кваси Адо, Гвеко Праспер ки ҳоло дар дарвоза аст, Вафо Хуаминиши ки ӯ ҳам ҳоло дар майдон ҳунарнамоӣ дорад. бозингари 34 сола ки дар чанд дастаҳои футболи Эрон таҷрибаи дорад. боз як бозингар аз Эрон, як нафар аз Ӯзбекистон, Зафар Исмоилов буд. вале даста натавонид натиҷаи хубтар ба даст оварад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Сардор. зарба зада мешавад, аммо баланд. Рустам Давлатов буд. бистуду бозӣ дастаи Ҳулбук анҷом дод дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ. танҳо 2 ғалаба дошт, 7 мусовӣ, 13 бохт. таносиби тӯбҳои даста 15-39 буд ва 13 имтиёз ба даст овард. як имтиёз зиёдтар аз Панчер ки Панчер расман Лигаи Олиро тарк гуфт ва дар Лигаи Якум бозӣ мекунад акнун. خب ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان سردار است. بازیکنان احتیاطی تیم هولبوک در اکران ما شما. هولبوک موسمی گذشته در لیگ یکم موفق شده بود و به این خاطر برگشت به لیگ اولی و شاید تجربه نرسید. سال گذشته در بازی‌های گزارشی تیم پنچر اشتراک کرده بود و پنچر در دو بازی مقابل پرواز غلبه کرده بود. بازی اول در میدان پرواز 1-1 به انجام رسیده بود موسم گذشته و در میدان خود پنچر با حساب 2-0 غلبه کرد بر پرواز و موقع خود را نگاه داشت در لیگ اولی. سال 2023 خودتون میدونید مسابقه به شکل دیگر صورت گرفته بود. دسته ها در دو دور در یک جدول بازی کردند. تیم های پنجگانه اول و پنجگانه دوم بودند. با پنجگانه اول استقلال، روشن، کوکتوش، اسخات، فایسکان بودند که از این پنجگانه سال 2023 الکی دو دسته نیست، نه کوکتوش نه فایسکان. در پنجگانه دوم خوجند کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا ادامه حمله هولبوک و بسیار وضعیت خطرناک در نزد دروازه قربانعلی بابایف. بهترین امکانیت برای بهرمان عظیمов بود. خب خوجند کلوب مرکزی ورزش ارتش حاصلات خطلان ریگر تدست بودند در سال 2023 ولی بعداً باز این دسته بازی برگزار کردند. خب استقلال چمپیون سال 2023 شد، روشن دوم، کوکتوش سوم، اسخات چهارم، فایسکان پنجم، کلوب مرکزی ورزش ارتش ششم، خوجند هفتم، حاصلات هشتم، ریگر تدست خطلان پای هم جایگیر شدند و باید در لیگ یکم بازی میکردند ولی بعدا همان سال قرار برآمد که از سال 2024 شماره دسته ها زیاد کرده شد در لیگ اولی و این دسته ها باقی ماندند.
یعنی 12 دسته شد. 2 دسته از لیگ یکم با لیگ اولی همراه گردید. یوسف ربیف در اکران های ما و شما دوستان عزیز. این بازی رو از بلندی ها نظارت کرده ایستاده است بویری گامبردیف، یکی از مربیانی که قبلا در پنجشیر فعالیت کرد. حالا یک اینستروکتور یا نفری که بیشتر مربیان فوتبالی کشور رو درس میدهد. با تو بازیگران سردار عبدالصمد ملیک مرادov. حالا با تو بازیگران تیم سردار ولی به نتیجه این حمله انجام می شود. رقابت ادامه دارد. ابراهیم زاکیروف دوستان عزیز، در حیث دسته هولبوک بازیگری اول عوض شد. سعید اکبری تحت رقم 4 به میدان آمد و عمر جان شریفов بازی رقم 10 رو عوض کرد. تغییرات عجیب. محافظتگر به میدان آمد. ریختش در حیث دسته هولبوک در دقیقه 58 رقابت. و قاعده بازی ویران می شود. حالا از سوی بازیگری تیم هولبوک مختار آرتیقاف آگاهی می گیرد. اولین بازیگری دسته هولبوکی با کارت زرد جزا داده می شود. کمک رسانده می شود با فولبوس آسیب گرفته تیم سردار. امسال در رقابت دسته های لیگ یکم تیم سردار زینه دوم رو اشغال کرد. بعد از 26 دوری بازی ها 19 پیروزی داشت، 3 مساوی و 4 باخت. 73 توپ زدند و 26 توپ سر دادند. بعد از تیم دوشنبه و ماهیر سردار سومین دسته بود که در لیگ یکم شماره زیادی گل ها را زد. نشاندادی بسیار خوب داشت تیم سردار و با 60 امتیاز زینه دوم رو به دست آورد، مدال های نقره و حالا امکان دارند که با لیگ عالی راه یابند. البته برای زینه دوم دسته‌های دیگر هم مبارزه بردند ولی موفق شدن نتوانستند. سردار اگر گوییم بهترین نتیجه را نشان هم داد، خطا نمیکنیم. میانی 14 دسته لیگ یکم. حالا ادامه حمله فولبازان دسته سردار بیا توجه میکنیم و مبارزه خیلی پرشدت.
имконияти навбатӣ ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Сардор ва Саид Акбарӣ ҳоло ба хато роҳ дод муқобили Иброҳим Зокиров. таваҷҷӯҳ кунед, бозингари рақами 9 дастаи Сардор хеле хуб метавонист ҳамларо идома диҳад, аммо ӯро аз пой афтонид. бозингари нав ба майдон омадаи дастаи Ҳулбук. خب توجه میکنیم با ضربه ҷаримавӣ. зарбаро ҳоҷи акбар узоқов иҷро мекунад. маълум аст ки ӯ рост зарба задани аз ҷониби дарвозаи Ҳулбук бозигузорӣ кардан футболбозони тими Сардор, вале муваффақ нашуданд. Мелик Муродов хост зарба занад. Усоқов партоба ҷаримагоҳи тими Ҳулбук. идомаи ҳамлаи Ҳулбукро мебинем аз канори чап. Шомуродов, Сорбон Афғонов, хуб тӯб аз майдон берун шуд. ҳоло чӣ мушкиле ба миён омад? футболбози дастаи Сардор осеб гирифтааст. ва шояд ин бозигар наметавонад бозиро идома диҳад. футболбози фаъоли тими Сардор буд. отамшо Садриддинов нимуҳофизатгари ин даста, вале дар курсии эҳтиётии тими Сардор ҳастанд футболбозоне ки метавонанд иваз кунанд. махсусан Шарифбек Раҳматов яке аз онҳост. خب بیا توجه میکنیم با ادامه حمله فوتبالبازان هولبوک. پرتاب انجام می شود با جریمه‌گاه. وضعیت بسیار خفناکی گلزنی برای محافظتگران سردار بود و از این بازیگران هولبوک استفاده بردن نتوانستند. بهترین شانس بود و باز هم هست. پای هم حمله های خود را انجام میدهند فوتبالبازان هولبوک. توپ را بای مهمانان باید ویران کنی نیست. دوباره اشاره نمیکند و این حالت. иброҳим Зокиров пас бисёр хуб анҷом шуд. рисолиду ба марказ ва як паси дигар Гбеку Праспер аз дарвоза берун омад ва тӯбро аз майдон зада берун намуд. خب حالا نفهمیم یعنی دروازه‌بان تیم هولبوک و بازیگری دسته سردار است. خب بیا توجه میکنیم صورت خود رو نگاه داشته نتوانست فوتبالبازی رقم 10 دسته سردار لجبی خوشوقت و با دروازه‌بان برخورد. خب تغییرات شد در دسته سردار. با майдон Шарифбек Раҳматов омад, бозигари рақами 14. ӯ ҳам собиқ бозигари дастаи наврасони кишвар аст ки соли 2019 дар ҷоми ҷаҳонии футбол байни наврасон иштирок карда буд. вале солҳои охир мебинем ки ҳунарнамои ӯ бештар дар дастаҳои лигаи якум аст.
مثلا از فوتبال‌بازانی که همون سال در جام جهان اشتراک کردند، عموما برنده مدال‌های نقره جام آسیا شدند و بعداً به جام جهان رفتند. شماره زیادشون در دسته‌های لیگ عالی هستند. مثلا اسرائیل خولوف، خب اسلام زویرов بعد از یک مدت باز برگشت به فوتبال کلان. خب رستم سویرов از آن هیئت، شهرت المرودов، اونهایی که در دسته‌های لیگ عالی هنرنمایی کرده ایستادند. партоба ҷаримагои дастаи Сардор ва Қулбонали Бобоев тӯбро дошта гирифт. ҳулбук ҳарчанд як дастаи қадимӣ ҳам ки хато намешавад, масалан таърихи хеле дуру дароз ҳам дорад, аммо таҷрибаи кам дорад дар лигаи олӣ. футболбозони ҳар ду даста дар маркази майдон мубориза доранд барои гирифтани тӯб. идомаи ҳамлаи ҳулбук, Сорбон Афғонов, гузариши аз футболбозони Сардор, тӯб аз майдон берун намешавад ва муборизаи соҳибони майдон ин вазъиятро бартараф кард. Расул Файзов, пас ба канори рост Иброҳим Зокиров, як бозигузори бисёр ҳам хуби футболбозони дастаи Сардор. биё таваҷҷӯҳ мекунем Ҳоҷи Акбар Узоқов ва зарбаи хатои Ҳоҷи Акбар Узоқов. агар боз ба тарзи дигар ҳамларо ин футболбоз идома медод, фикр мекунам вариантҳои хубтар ҳам ба миён меомад. нигоҳ доштани тӯб ва баъдан пас тавассути дигар футболбозон аз вариантҳои хуб барои тими Сардор буд. имконият ҳаст барои бозингарони тими Сардор, вале боз ҳам бенатиҷа ин ҳамла ба поён расид. برو نزدیکش دیگه. این الان من بهش بدم چیکارش بکنه. Melik Murodov, Sharifbek Rahmatov ҳамроҳ бо Рустам Давлатов ҳамдигар фаҳми хуб доштанд. бозингарони тими Сардор, Rahmatov, Расул Файзов, Ҳайдар Сатторов, хеле партоби баландию Саид Акбарӣ, вале партоби хато буда аз ҷониби бозингари рақами 4 дастаи ҳулбук. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Сардор. Ҳоҷи Акбар Узоқов ва зарбаи кунҷӣ. хуб, биё таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷии бозингарони Сардор.
партоби хеле баланд. як ирсоли навбатӣ фурсат барои бозингари Сардор ва офсайд набуд. офсайд набуд, аммо Рустам Давлатов зарбаи худро анҷом дода натавонист. касе ба ӯ монеа пеш наовард. беҳтарин имконият барои футболбозони Сардор буд. дӯстони азиз, ё офсайд буд? на, офсайд набудааст. бубинед, офсайд набуд ва беҳтарин имконият буд барои бозингари тими Сардор ки дарвозаи Ҳулбукро дар ҳамин лаҳзаҳо рах накунад. ҳоло бо ту бозингарони тими Сардор. аут ба фоидаи футболбозони Ҳулбук. фурсат ҳаст ва Қурбони Бубоев аз дарвоза берун меояд. як зарба ҷониби дарвозаи Сардор, вале ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин имконият буд. оҳиста оҳиста вақт хеле кам боқӣ монда истодааст. туб аз аут ба бозӣ дароварда мешавад, вале футболбозони дастаи Ҳулбук онро дар ихтиёри худ мегиранд. Сорбон Афғонов, Шомуродов. як партоби хеле ҳам баланд. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Сардор ҳаст. ҳоло ирсоли тӯб хеле ҳам баланд. нараша тамом. Шаром, молодец, Шаром. Ман кавал брат. Биё, Сарбон, биё. Радо аввал 15 дақиқа дигар камтар ҳатто боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Сардор ва Ҳулбук. имконияти додани ҳамла ҳаст.
Sharifbek Rahmatov, Rasul Fayzov. توپ از میدان بیرون شد. دقیقه 77 رقابت. Sharifbek Rahmatov. امکانیت ادامه دادن حمله هست. قربانعلی بابایف. و حالا امکانیت برای تیم سردار بود، مخصوصا رستم دولتov، ولی موفق نشد. باز هم فرصت هست. ابراهیم زاکیرов پرتاب خوبی او به کنار. بازیکنان سردار حالا تلاش کرده ایستند در دقیقه آخر رقابت. شریفبek Rahmatov، سلمان افغانov. همه چیز از روی قاعده فوتبال بوده است. بازیگذاری کردن فوتبالزنی سردار، اما چندان خوب با حمله رفتن نتوانستند. افغانov پس به مرکز. سعید اکبری. امکانیت برای بازیگران تیم هولبوک. ضربه شوکتی هوتم، ولی چندان ضربه خوب اجرا کردن نتوانست شوکتی هوتم. امکانیت برای بازیگران تیم هولبوک. زیاد از 10 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی میماند. بسیار لحظه حساس برای هر دو تیم. نزدیک میشوند فوتبالبازان تیم هولبوک. المرادov. تلاش بازیگران هولبوک از کنار راست. یک پرتاب و قربانعلی بابایف اینجا مبارزه میبرد. باز هم امکانیت بود برای بازیگران هولبوک، اما به نتیجه پرتاب بالا به خط حمله تیم سردار و قاعده بازی از سوی فوتبالبازی دسته سردار ویران کرده شده است. خیلی اعتراضی بلند دارد محمد جان حبیب‌اللهیف جانب دست پرورانش. خب دقیقه بعدی فکر میکنم بسیار حساس است برای هر دو دستم و هر دو هم
талош хоҳанд кард ки натиҷаи хуб гиранд дар бозии имрӯза. ҳоло як ирсоли навбатӣ дигар ба ҷониби дарвозаи Сардор ва инҷо талоши футболбозони тими Ҳулбук қариб буд ту ворди дарвоза шавад. Вафо Хаоменишӣ талош кард. Партоби Саид Акбарӣ буд. Аммо ту аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. Беҳтарин имконият барои тими Ҳулбук. ҳашт дақиқаи дигар. خیلی پرتابی بلند و فوتبالبازان سردار باز هم تلاش میکنند اما حمله رو میتونن بازیگران هولبوک انجام بدن. پرتابی مختار ارتیقوف، محرومان اسیموف. ارتیقوف ارسال تو به کناری راست و به نتیجه این حمله دسته هولبوک به انجام میرسد. صفر صفر بازی دسته های سردار و هولبوک. یعقوب احمدوف رسول فایزوف ادامه حمله دسته سردار. حالا خوشوقتوف معذرت بله خوشوقتوف بود. رسول فایزوف بازیگذاری کردن فوتبالبازان دسته سردار و خطای کاپیتان تیم سردار ضربه جریمه‌ای به فایده فوتبالبازان هولبوک است. Haydar Sattorov, Rasul Fayzov واسه محافظتگری تیم سردار. و داور اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای به فایده هولبوک چون بازیگری تیم سردار با دست با اورنج بازی کرده است. خب یا توجه میکنیم پام ضربه جریمه‌ای با اشتراک بازیگران هولبوک. شوکتی اوتام، سوربون افغانوف هر دو در نزد توپ هستند. پرتاب شوکتی اوتام و دروازه‌بان قربانعلی بابویف توپ رو داشته گرفت. پرتابی زودی دروازه‌بان دسته سردار هم به نتیجه پایان یافت. می‌کنند برای فوتبالبازان هولبوک آفساید. اگر بازیگر دوم می‌رسید شاید آفساید نمی‌شد. ولی بازیگر اول رسید و اینجا آفساید با قید گرفته شد. و باز هم حمله دسته هولبوک.
қоидавайронкуниҳо дар бозии имрӯз ҳам аз ҷониби ҳарду тим хеле ва хеле зиёд аст. корти зард ҳоло ба ҳамлагари тими Сардор нишон дода мешавад. Раҷаббек Хушвақтов. арзандаи корти зард ҳам набуд, аммо ба хотир он ки ин бори аввал набуд аз ҷониби ҳамлагари Сардор ки ба хато роҳ диҳад. Аз ҳамин хотир довар огоҳӣ дод. Солмон Афғонов. Партоби ӯ бенатиҷа. Узоқов. иброҳим Зокиров. ирсоли тӯб, имконияти хуб барои футболбозони Сардор барои идома додани ҳамла аст. Пас ба канор. Ҳоҷиакбар Узоқов. ирсоли тӯб ба марказ. Зокиров. зарба мезанад, вале тӯб ба футболбози дастаи Ҳулбук бархӯрд. Шавкати Отам. Офсайд инҷо аст, вале нафари дуввум дар офсайд набуд. Идомаи ҳамлаи дастаи Ҳулбук. Баҳроман Азимов. аммо шояд андаке суръат нарасид барои ин бозингар ки ҳамларо идома диҳад. Расул Файзов. дақиқаи 88 бозӣ зиёда аз 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. пас ба канори чап Саид Акбарӣ. ҳоло боз як имконияти дигар барои тими Ҳулбук, аммо зарба бенатиҷа анҷом шуд. Шарифбек Раҳматов. партоби ба канори майдон хеле хуб. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи Сардор ҳаст. Мелик Муродов. Раҳматов. Расул Файзов. партоб ҷониби ҷаримагоҳи тими Ҳулбук буд, аммо бозингарони тими Ҳулбук ин вазъиятро бартараф карданд ва метавонанд ба ҳамла раванд. Баҳроман Азимов. дақиқаи охирини бозӣ. Шавкати Отам. Азимов. Хайриддин Турахонов. бозингарони Сардор тӯбро гирифтанд. аз он ки футболбозони тими Ҳулбук натавонистанд ин ҳамларо хуб анҷом диҳанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи футболбозони дастаи Сардор. аут ба нафи онҳо. вақти асосӣ ба анҷом расид ва довар чанд дақиқа илова карда бошад. ҳоло барои мо нишон намедиҳанд. 3 дақиқа. 3 дақиқа ба вақти асосии рақобат зам гардид. партоби бенимад баланд. Бек Прасбер тӯбро дошта мегирад ва имкон намедиҳад. Рустам Давлатов. бозингарони Ҳулбук зуд мубориза мебаранд барои бартараф кардани ҳамла. Файзов. Шарифбек Раҳматов. ирсоли тӯб ба канори чап. Мелик Муродов. иброҳим Зокиров.
دقیقه 92 بازی ملیک مرادов نفر حالا پرتاب ملیک مرادов و بکو پراسپر توپ رو داشته گرفت. رفت سوربون افغانов دقیقه 92 حالا پشت سر نشده است. امکان دارند دسته ها که حمله های خود را انجام دهند. ملیک مرادов یک پرتابی بلند اما خطا. ارسال توپ دیاگونالی به کنار میدان ابراهیم زاکیرов فرصت برای سردار گل. دقیقه 93 رقابت حساب 1-0 می شود دوستان عزیز و این چگونه عمل کرده بود. در بازی گذشته محض در دقیقه آخر فوتبالبازان هولبوک نجات یافته بودند. حالا باشد بازیگران سردار در دقیقه آخرین گل میزنند که شاید این حل کننده باشد در بازی امروزه و شاید بسیاری بر آن نظر هستند که افساید ولی حالا منتظر میشویم. شریفبек رحمتов یا رجببek خوشوقتов. خب دوستان عزیز دقیقه 93 بود. بیا توجه میکنیم و همین امکانیت اینجا گفتن شاید مشکل است که افساید بود یا افساید نبود ولی در این حالت در لحظه گلزنی افساید نیست. رجببek خوشوقتov ولی پرتاب بسیار مهمی شریفبek رحمتov بسیار عالی. پرتاب دیاگونالی به ابراهیم زاکیرов هر دو فوتبالبازی سابق دسته نورسان کشورمون و بعدا رجببek خوشوقتov موفق شد به زدن گل. حالا بازیگر عوض میشه و در حیط دسته هولبوک بهرمان عظیمov ترک میدان میکند. کافکری ساعت رقم 9 به میدان اومد. ثانیه های با شمار باقی مانده است. حالا رسما گفته نمی شود که اینجا گل است یا افساید است. داور منتظر می شود. خب منتظر می شوند. حالا منتظر می شویم این لحظه رو. به هر صورت گل در دقیقه 93 زده شده بود. شاید اگر گل حساب کرده شود داور یگان ثانیه دیگر وقت می دهد. خب البته شاید شبهه ها باشند در افساید ولی این رو محض داورانی که در اتاق داوری قرار دارند معین میکنند که بازیگری دسته سردار ابراهیم زاکیرов در افساید بود یا نه. و دوستان عزیز حالا منتظر میشویم. محمد جان حبیب‌الله خیلی خوشحال است سرمربی تیم سردار و برای هولبوک که آنها حالا تلاش میکنند که بگذار همین گل از افساید باشد و بختی آنها بلندی کنند. خب تفتیش این حالت طول میکشد. داور خورشید دبایف حالا منتظری قراری هم پیشگان خود است. مخلصان هم با هر گونه سر و صداها اشاره میکنند که گل است. خب بیاید چی اشاره میشود؟ خب به هر صورت این لحظه باید از روی عدالت باشد چون که بازی حل کننده جهتی باقی ماندن هولبوک در لیگای اولی و راه یافتن سردار به لیگای اولی است. از همین خاطر این لحظه باید دقیق‌تر تفتیش کرده شود و از روی عدالت، از روی قانون‌های فوتبال
муайян гардад. ва худи Хуршед Дадабоев ин лаҳзаро мебинад. Аслан лаҳзаҳои варро доварони марказ бештар ба ҳамун ҳампешагони худ яъне вогузор мекунанд, чунки технология онҷо муайян мекунад. Аммо ҳоло довар ишора карданд ки маҳз Хуршед Дадабоев ин лаҳзаро бубинад. инҷо қоидавайронкунӣ дида баромада мешавад пеш аз он ки ҳамлаи дастаи Сардор оғоз шавад. дӯстони азиз, ана ҳамин чизро барои мо нишон надоданд. ҳоло ҳамин ҳолат дида баромада мешавад, вале фикр мекунам чизи ҷиддие нест. дар рақобати паҳлу ба паҳлу футболбози дастаи Ҳулбук натавонист муваффақ шавад. яъне аз ҳамин ҷо шурӯъ шуда буд ҳамлаи дастаи Сардор. хоб ба ҳар сурат шояд эҳтимолияти офсайд будан набудан хеле ва хеле кам бошад, аммо дар гол ҳам умуман офсайд набуд. ва хоб қоидавайронкунӣ ҳаст ё на, инҷо ҳоло муайян карда мешавад. хоб ин лаҳза бозбинӣ карда мешавад. наворҳои суст карда шуда аз ҷониби довар пешкаш мегардад. хоб ё таваҷҷӯҳ мекунем. хоб партоб ҷониби ҳамлагари дастаи Ҳулбук буд, Шавкати Ҳутам. вале агар гӯем ки футболбози дастаи Сардор пояшро гузошту футболбози тими Ҳулбукро аз паё афтонид, ин гуна набуд. танҳо тавозунро инҷо нигоҳ дошта натавонист ки бархурди ҳамон паҳлу ба паҳлу сурат гирифт. хоб мебинем ки Хуршед Дадабоев ҳоло ба чӣ хулоса меояд дар ин маврид. мунтазир мешавем. мунтазири ҳамин ҳолат мегардем дӯстони азиз. хоб Хуршед Дадабоев ҳоло бармегардад ба майдон. қоидавайронкунӣ ҳисоб мекунад Хуршед Дадабоев. гол ҳисоб карда намешавад. гол ҳисоб карда намешавад ва хато ё қоидавайронкунӣ ҳисоб карда мешавад. дар ин лаҳза гол бекор шуд. голе ки бозингарони тими Сардор дар поёни рақобат заданд. зарбаи ҷаримавӣ барои Ҳулбук. хоб зарбаи ҷаримавӣ. хоб бахт барои футболбозони дастаи Ҳулбук хандид ва фикр мекунам баъд аз ҳамин зарбаи ҷаримавӣ ҳоло садои шудаги довар ҳам баланд мешавад. ҳоло фурсат барои тими Ҳулбук ва ҳамла ба дарвозабон буд. ҳамла ба дарвозабон, ин ҳолат ба қайд гирифта шуд. биё таваҷҷӯҳ мекунем. Сорбон Афғонов бархурди Шавкати Ҳутам бо дарвозабон сурат гирифтааст. хоб ҳолати бозигари дастаи Ҳулбук хуб аст. бозӣ идома мекунад. аз 3 дақиқа илова шудаи довар 10 дақиқа сипарӣ шуд. ва вақти асосӣ ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, мо шуморо акнун вақти иловагӣ интизор аст. 30 дақиқаи иловагӣ ва агар он ҷо ҳам ҳисоб корти сурхбакӣ
ба сармураббии дастаи Сардор Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев нишон дода мешавад ва менеҷери тими Сардор ҳам давом мекунанд бо довар ва шояд онҳо ба эҳсосот дода шуданд, чунки гол дар дақиқаи 93 зада шуд ва дар ин гуна вазъият сармураббии дастаи Сардор ҳам эҳсосоти худро нигоҳ дошта наметавонад. ба ҳар сурат вақти иловагӣ ҳаст. мебинем ки дар вақти иловагӣ дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. моро тарк накунед дӯстони азиз, баъд аз чанд лаҳза ба ду қисми дигар бармегардем. иборат аз 15 дақиқа, 30 дақиқа мо шуморо дар пеш аст. ҳоло ба як бозигари дигари Сардор корти зар нишон дода мешавад ва хеле эҳсосоти баланд дорад Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев. бармегардем баъд аз чанд лаҳза дӯстони азиз, бо мо бошед ва идомаи рақобатро тамошо хоҳем кард. дӯстони азиз, бармегардем ба нимаи уман қисмати иловагии бозии экстра тайм ба истилоҳ ва мо шумо акнун ду қисми дигарро иборат аз 15 дақиқа бо иштироки дастаҳои Сардор ва Ҳулбук тамошо мекунем. ва ёдовар мешавем ки дар дақиқаи 93 футболбозони дастаи Сардор ҳисобро боз карданд бо паси Иброҳим Зокиров ва зарбаи
Раҷаббек Хушвақтов, аммо баъдан ин ҳолат баҳси зиёдро ба миён овард. қабл аз шурӯи ҳамла қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва довар голро бекор кард. албатта мо намегӯем он чо қоида вайронкунӣ нест. бархурд миёни футболбозон ба назар мерасад, аммо боз ҳар чиз ба худ амон гӯем ки қонуну қоидаҳои худро ҳам дорад, ки довар фикр мекунам баъзе чизҳоро шояд ба иноват гирифту голро ҳисоб накард. аммо ин ҷониби дастаи Сардорро нигарон кард, махсусан сармураббии даста Маҳмаҷон Ҳабибуллоев, ки хеле нигарон буд ва баъдан бо корти сурх ҷазо дода шуд. ҳоло бисёр вазъияти хавфнок ва довар пеналти таъин мекунад ба дарвозаи дастаи Ҳулбук. дӯстони азиз, зарбаи пеналти ба дарвозаи дастаи Ҳулбук таъин карда мешавад. баъд аз бархурд дар дақиқаи нахустини экстра тайм. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо Алишер Холмуродов тӯбро гирифт, вале дарвозабони дастаи Ҳулбук бозингари Сардорро аз пой афтонид. умуман ҷониби тӯб шитоб накард. Гбеку Праспер, биёд бори дигар мутаваҷҷӯҳ мешавем ва футболбози дастаи Сардор Раҷаббек Хушвақтовро аз пой афтонид. ва довар зуд пеналти таъин кард ба дарвозаи тими Ҳулбук. бале, ин 100% хато, 100% қоида вайронкунӣ буд. ҳоло ба футболбози дастаи Сардор ва дарвозабони тими Ҳулбук кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем. ҳолати ҳарду шояд чандон хуб нест. ва Шавкати Отам ҷониби дарвозабон хеле эътирози баланд дорад, чунки амалкардаш нодуруст буд дар ҳамин вазъият. хуб, агар ҳоло дарвозабони дастаи Ҳулбук омода нашавад, он гоҳ ӯро иваз мекунанд. вале гап сари он ки дар курсии эҳтиётии дастаи Ҳулбук ҳаст дарвозабоне ки дар ин сатҳ бозӣ кунад. Ҷалолиддин Маҷидов дар экранҳои мо шумо. Шоҳин Ҷалилов ҳаст, Умар Зокирзода ҳаст. ду дарвозабон дорад тими Ҳулбук. хуб, ҳоло довар аз дарвозабони тими Ҳулбук хоҳиш мекунад аз ҷой бархезад. корти сурх нишон медиҳад. бале, корти сурх ба дарвозабони дастаи Ҳулбук. ҳам пеналти, ҳам корти сурх. вале ин лаҳза бозбинӣ карда мешавад аз ҷониби доварон. як зарбаи бениҳоят сахт. Гвек Праспер ҳоло майдонро тарк мекунад бо ин амалкарде ки анҷом дод. аслан дифоъгар рафта истода буд. амалкарди дарвозабони тими Ҳулбук андаке нофаҳмо аст дар ин вазъият. ва шонс шуд барои тими Сардор. шонси бениҳоят хуб. биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем ки довар боз ба чӣ хулоса меояд. мунтазир мешавем. خب اینجا аллакай дарвозабони дуввуми дастаи Ҳулбук омода шуда истодааст барои ба
майдон ворид шуданд. шоҳин ҷалилов таҳти рақами 22 ӯ саид акбариро иваз мекунад. бозингари рақами 4 ки дар қисми дуввум ба майдон омад, ӯро иваз мекунад. ва дастбанди капитанӣ маҳз ба шоҳин ҷалилов дода мешавад. ӯ аслан капитани асосии дастаи ҳулбук аст ва ба ҷои Гибек Праспер дар дарвоза қарор хоҳад гирифт. ва зарбаи пеналти ба дарвозаи тими ҳулбук. акнун бо шумораи кам футболбозони ҳулбук бозиро идома медиҳанд. бетаваҷҷӯҳ мекунем. хоб, зарбаи Рустам Давлатов ва гол. ҳисоб 1-0. футболбозони дастаи Сардор муваффақ мешаванд ва маълум аст ки ӯ мухлис ё тарафдори Криштиано Роналдо аст, ки бо ҳамин услуб ҳоло голи задаи худро ҷашн мегирад. бозингари тими Сардор 1-0 ва ниҳоят муваффақ шуданд футболбозони Сардор барои кушодани ҳисоби бозӣ. амалкарди бисёр нодуруст дар оғози экстратайми аввал аз сӯи дарвозабони тими ҳулбук буд. Гибек Праспер довар зарбаи пеналти таъин кард. ба дарвозабони дастаи ҳулбук корти сурх нишон дод барои ин рафтораш ва аз зарбаи пеналти Рустам Давлатов тӯбро ба даруни дарвоза равон кард ва ҳисобро 1-0 намуд. акнун шумораи зиёдтар доранд бозингарони тими Сардор. шояд онҳо ҳоло бартарӣ нишон хоҳанд дод муқобили дастаи ҳулбук ва мебинем ки ба чӣ натиҷа ноил мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Сардор ва хоҳем нахоҳем набудин як футболбоз таъсири худро мерасонад ба бозии дастаи ҳулбук, аммо аз тарафи дигар боз ангеза мебахшад ба онҳо. ҳоло партоб анҷом мешавад. кваси зарбаи ӯ ва Қурбонали Бобоев тӯбро дошта мегирад. беҳтарин имконият барои футболбозони ҳулбук буд ва зарбаи кофи Крис. Қурбонали Бобоев тӯбро дошта гирифт. таваҷҷӯҳ кунед. беҳтарин имконият, вале шояд офсайд буд. зарбаро замин иҷро кард кофи Крис. ба назари ман офсайд ҳам буд. хуб, ҳоло як бозингари тими Сардор осеб гирифтааст. ба идомаи рақобат таваҷҷӯҳ мекунем. топ дар ихтиёри бозингарони тими Сардор. Алибек Раҳматов. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони Сардор буд, вале тӯбро бои бозингарони тими ҳулбук. Алишер Холмуродов, Сорбон Афғонов, Кофи Крис. идомаи ҳамлаи дастаи ҳулбук аут аст. ҳоло як бозингари дастаи Сардор боз ҳам осеб гирифт. аз рӯи худ осеб гирифт аз футболбози дастаи Сардор.
خب اینجا بازیگر دفاعگری وضع می شود در دسته سردار. این سمندر قدرت زاده بازیگر رقم 66 با جای فوتبال رقم 78 محمد رجب قندف با میدان می آید. عموما تأخیر دوم است در دسته سردار در بازی امروز. حالا حمله فوتبالبازان هولبوک و قربان علی بابویف بسیار خوب بازی کرد. امکانیت ادامه دادن حمله هست. آل منافی بازیگران هولبوک با شماره کم هم که باشند حالا بیشتر توپ را نظارت دارند. مبارزه عبدالصمد ملیک مرادов. ادامه حمله بازیگران تیم هولبوک. فرصت برای بازیگران هولبوک و این وضعیت رو برطرف میکنن بازیگران سردار. اگر تازه 15 دقیقه اکسترا تایم اول رو متوجه شویم، مثلا حالا 3 دقیقه دیگر باقی مونده است، ولی اونجا قریب 5-6 دقیقه برای کشال دادن وقت برای تعیین پنالتی و همچنین سه بازیگر سردار کورتیسو با قید گرفته شد و از همین خاطر شد و 15 دقیقه اول دوباره وقتی اضافی زیادتر دهد. خب بیا توجه میکنیم که اینجا آفساید بود یا نه. اندکی شوپانوک از میانی بازیگران الشیر خولمرادov با حمله وارد شد. شاهین جلیلوف با دو بازیگران سردار حاجی اکبر اوزاقوف، عبدالصمد ملیک مرادов، ابراهیم زارکیروف و باز هم ملیک مرادов حرکت میکند. وارد جریمه‌گاه دسته هولبوک شد و ضربه کنجی با نفی بازیگران سردار داده می شود. محمد جان امروز اکنون از منبر ورزشگاه حالا دستور داده ایستاده است، چون که او کارت سرخ گرفت در پایانی بازی برای دعوایش با داور. خب بیا توجه میکنیم. چی حالت باز به میان آمد؟ شاید شبهه در مورد تعیین کردن ضربه پنالتی بود. ادامه حمله فوتبالبازان سردار. توپ از جریمه‌گاه بیرون شد. خب با حالتی قبلا با میان آمده باز تفتیش می شود. خب 15 دقیقه اول تماشابینان عزیز
ба анҷом расид. довар фикр мекунам вақти иловагӣ дод ба 15 дақиқаи аввали экстра тайм. бо ту бозингарони Сардор Рустам Давлатов 3 дақиқа илова кардааст довар. аллакай 1 дақиқаш ё дақиқаи аввалин дар арафаи поёнёбист. Шомуродов мисоли хеле ҳам баланди Шомуродов. Крискофи мубориза дорад бозингари рақами 9 дастаи Ҳулбук. имконият барои бозингарони дастаи Ҳулбук. онҳо хеле зиёд талош карда истоданд, хеле ва хеле зиёд. таваҷҷӯҳ мекунем. пас нагузашт аз футболбозони дастаи Ҳулбук. имконият барои бозингарони Ҳулбук. пас ба канори рост имконияти идома додани ҳамла буд. ҳоло аут ба нафи бозингарони тими Ҳулбук аст. туп аз аут ба бозӣ дароварда шуд. муборизаи футболбозони ҳарду тим. ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ ба нафи бозингарони Ҳулбук. 3 дақиқа илова кардаи довар ҳам ҳоло поён мерасад ва мо экстра тайми нимаи дуввум тамошо хоҳем кард. ирсоли туп ва садои штаки довар аз 15 дақиқаи аввали экстра тайм садо медиҳад. 1-0 дастаи Сардор пешсаф аст ва баъд аз чанд лаҳзае мо бармегардем ба нимаи дуввуми дақиқаи иловагӣ ва мебинем ки Сардор бартари худро нигоҳ дошта метавонад ё на.
دوستانی عزیز برمیگردیم با دقیقه ایلوگی نیمه دومی یا با اصطلاح اکسترا تایم که حالا رقابت سردار هولبوک جریان دارد و ما و شما البته دیده ایستادیم که دسته سردار با حساب 1-0 پیش صف می باشد و در صورت نگاه داشتن این برتری سردار رسما اولین بار با لیگ اولی را خط میگیرد. اولین بار اگر این برتری خود را نگاه دارد. چرا چنین گفتم؟ زیرا هولبوک با شماره کم بازی را ادامه داده ایستاده است و حالا میبینیم که فوتبالبازان هولبوک در ادامه رقابت در 15 دقیقه باقی مانده چگونه بازی را به نمایش میگذارند. 15 دقیقه دیگر هست و وقت نشان خواهد داد که دسته های سردار و هولبوک با چه نتیجه نوئیل میگردند. یگانه گل دسته سردار از ضربه پنالتی زده شد بعد از آنکه کارت سرخ گرفت در زبان هولبوک. رستم давлатов توپ را به در این دروازه روان کرد. حالا ادامه حمله دسته هولبوک، ولی نوبسته از این فوتبالبازان هولبوک حمله های خود را انجام داده ایستادند. نوبسته از این آنها میخواهند نجات یابند در بازی امروزه و در صورت نتیجه مساوی ضربه پنالتی معلوم خواهد کرد که کدام دسته موفق میشود در بازی این دسته ها. مربیان هر دو دسته تغییرات رو انجام دادند و حالا به هر صورت تغییراتی که در حیث دسته سردار شد آنها که بازی این تیم رو کلان دیگر کرد. حالا حاجی اکبر اوزاقов در کنار میدان به توجه میکنیم. رستم давлатов بازم حاجی اکبر اوزاقов پاس به مرکز شریفبек رحمатов расул файзов капитани даста ирсоли тӯб ба канори чап абдусамад мелик муродов вале партоб хеле баланд тӯб аз майдон берун шуд. гузашта аз ин дар поёни бозӣ баъд аз он ки голи футболбозони дастаи сардор дар дақиқаи 93 ҳисоб карда нашуд, онҷо пеш аз он қоида вайронкунӣ гирифта шуд. сармураббии дастаи сардор маҳмадҷон ҳабибуллоев خیلی زیاد بحث و مناظره کرد با داور و داور او رو با کارت سرخ جزا داد. دومای حمله دسته هولبوک سوربون افغانوف حمله‌های بازیگران تیم هولبوک ادامه دارد و بهترین شانس برای برابر کردن حساب بازی. اینجا هم لگنر ایرانی دسته هولبوک تلاش کرد برای ضربه زدن وفا خامنشی، ولی ضربه او بلندتر رفت. عموما تیم هولبوک با لگنران بازی دارد دوستان عزیز، ولی سردار بدون بازیگران خارجی هنرنمایی کرده ایستاده است. اکثر وقت هم فوتبالبازان جوان هستند در حیط این تیم. حالا کارت زرد با حیدر ستارов برای کشال دادن وقت نشان داده شد و بدون لگنران با قربانعلی بوبویف بوده است در زبان تیم سردار بازی کرده ایستاده است. تیم سردار و گفتیم فوتبالبازان جوان هستند که بسیار آینده‌دار هم هستند. اگر رفت سردار بر لیگ اولی برآید، اونگاه
این بازیگران رو فکر میکنم نگاه میدارد در حیط خود. چون دو بازی با هولبوک نشان داد که آنها قدرتی اون بازیگران قدرتی بازی کردن رو دارند در مسابقه. حالا یک فوتبالیست دسته سردار در مرکز میدان آسیب گرفته است. حیدر ستاروف کارت زرد گرفته است. پیش از این کارگردان برای ما نشان داد که قربانعلی بابویف کارت زرد دارد. خب ابراهیم زاکیروف اندکی آسیب گرفته است. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام بازی دسته های سردار و هولبوک. خب اینجا به جای زاکیروف الکای بازیگر احتیاطی به میدان وارد شد. این رمضان حبیباللهیف است. بازیگر رقم 29 محافظتگر است. شاهین جلیلوف، عبدالصمد ملیک مرادوف، رسول فایزوف، شریفبек رحمتوف، پرتابی نه چندان خوبی رحمتوف. ادامه حمله فوتبالبازان دسته سردار و میخواستند زود بازیگذاری کنند فوتبالبازان سردار ولی موفق نشدند. ارسال توپ به کناری راست. باز هم تلاش دارند بازیگران هولبوک. یعقوب جان احمدوف توپ از میدان بیرون شد و اکنون از نزدیک دروازه توپ به بازی در آورده می شود. دقیقه 113 بازی. افغانوف مبارزه برای به دست آوردن توپ جریان دارد. ساربان افغانوف پرتاب به جریمه‌گاه تیم سردار. حیدر ستاروف این وضعیت رو برطرف کرد. موجه حمله های بازیگران تیم هولبوک خیلی زیاد تلاش کرده شدند اونها برای برابر کردن حساب بازی. حاجی اکبر اوزواقف یک پرتاب خیلی هم بلند امکانیت برای بازیگر تیم سردار. فایزوف، عبدالصمد ملیک مرادوف، فایزوف آزادان بازیگران تیم سردار حالا حمله های خود را انجام میدهند. از کنار چپ اکنون امکانیت رفتن به حمله هست. رسول فایزوف
بیا آلیشو. Haydar Sattorov, Sharifbek Rahmatov, Rasul Fayzov va benatija hamlai dastai Hulbuk anjom yoft. Sharifbek Rahmatov imkoniyat hast baroy idoma dodani hamla بیا گل. ba sudi bozinggaroni timi Sardor. بابا داله. یه تمام شد یا. Moto bozinggaroni timi Hulbuk. Nadir Shomurodov. Mubariza burd Mahmad Rajab Qandov. Halo hamla ijobiy dastai Hulbuk. Shavkat Yotam va injo nofahmi darvozaboni Sardor va muhofizatgari in tim қариб буд ба ҳолати ногувор варда расонад. Зарбаи кунҷӣ барои тими Hulbuk. Биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. Партоби бисёр хуб дошт Шавкат Ётам, Ёқубҷон Ахмедов ва Қурбонали Бобоев. Маманҷон Абдуллоев ҳоло аз минбари вардишгоҳ тавсия дода истодааст. دقیقه 117 بازی Sharifbek Rahmatov идомаи ҳамлаи бозингарони Сардор Абдусамад Самадов. Ҳоло партоб вале намегузарад аз фулубози хати дифои дастаи Hulbuk ва Расул Файзов ҳатто пои худро гирифт дар вақти ба даст овардани туп, аммо ба ҳар сурат хато буд аз ҷониби капитани дастаи Сардор. хуб, зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми ин рақобат. иштибоҳ мекунад ҳоло фулубоси дастаи Hulbuk, вале ин иштибоҳро бисёр хуб истифода бурда натавонист бозингари тими Сардор ва товар ишора кард ки офсайд ҳам буд. шояд қоида вайдамкунӣ бошад. идомаи ҳамлаи Hulbuk. Расул Файзов. Абдусамад Меликмуродов. Офсайд аст. Навро довар ишора намекунад ба ин ҳолат ва Крис Кофи хеле хуб бозӣ кард. Ба ҳар сурат ё Крис Кофи буд. На. Муҳофизатгари дигари дастаи Hulbuk. Расул Файзов ва хато мекунад Рамазон Ҳабибуллоев. برو آچه сониyaҳои ба шумор боқӣ мондааст то анҷоми ин рақобат. Сардор наздик мешавад барои баромадан ба лигаи олӣ.
партоби хеле баланд. имконият барои Хулбук буд. ту берун карда шуд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. довар шояд боз вақти иловагӣ ҳам медиҳад. 2 дақиқа вақти иловагӣ дод. беҳтарин имконият дар бозии гузашта. футболбозони Хулбук дар дақиқаҳои охир наҷот ёфта буданд. ин анъана идома мекунад ё на? ту берун карда шуда аз ҷаримагоҳи дастаи Сардор. аксул ҳамлаи дастаи Сардор. 4 футболбози ин даста дар хати ҳамла. ҳоло мебинем ки ин ҳамла бо чӣ анҷом меёбад. зарба аз масофаи дур ва дарвозабони Хулбук Шоҳин Ҷалилов тӯбро дошта гирифт. беҳтарин имконият буд барои футболбозони Сардор. боз ҳам имконият барои футболбозони Сардор. ҳабибуллоев. партоби хеле баланд ва тӯб аз майдон берун мешавад. дақиқаи охирин дӯстони азиз. имконият барои Хулбук. онҳо имкон доранд ҳоло як ҳамлаи дигар анҷом диҳанд. Мухтор Ортиқов. Мухтор Ортиқов ва зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Хулбук. дӯстони азиз, беҳтарин имконият ҳоло барои футболбозони Хулбук аст. охирин имконият ҳаст барои онҳо. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин фурсат. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. фикр мекунам бо ҳамин тамом. ва Сардор як дастае ки ҳоло таърихи 10 сола надорад. як дастае ки хеле кам таърих дорад. ҳоло имкон дорад ки ба лигаи олӣ баргардад. ҳоло як фурсати дигар барои футболбозони дастаи Сардор. ҳоҷи Акбар Узоқов зарбаи ӯ ва гол. 2-0 дар дақиқаи 123 рақобат. футболбози рақами 17 тими Сардор ҳисобро 2-0 мекунад ва дар лаҳзаҳои охирин ҳама шубҳа бартараф мешавад. инҷо бозингарони дастаи Сардор ишора мекунанд ки варро бубинанд. ин ишора ба албатта доварони вар аст ки ҳеҷ чиз онҳоро пеш роҳи онҳоро гирифта наметавонад. корти зардро нишон медиҳанд ба ҳоҷи Акбар Узоқов ва бубинед ҷо як амалкарди дигар аз сӯи футболбози дастаи Сардор ва ӯ айнакҳои мудири дастаро мегирад ва акс мегирад. бо ӯ бисёр хушҳол ҳастанд футболбозони дастаи Сардор. аллакай Муҳаммаҷон Абдуллаевро дар минбари варзишгоҳ табрик мекунанд мухлисон ва ҳаводорони футбол ва ҳамин тавр тими Сардор дӯстони азиз ба рақобатҳои лигаи олӣ барои мавсими соли 2026 хат гирифт. дар бозии гузаришӣ дастаи лигаи якум, дастаи дуюми лигаи якум бар тими лигаи олӣ пирӯзӣ ба даст меоварад ва соли оянда онҳо дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ки ин муваффақияти хеле беназир аст. дар як вақти муайян дастаи Сардор тавонист ба лигаи олӣ роҳ ёбад. голҳои Рустам Давлатов ва ҳоҷи Акбар Узоқов пирӯзии ин дастаро таъмин карданд. дӯстони азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. аз бозии гузариши ин дастаҳо бо шумо будам Бобо Холмуродзода. то гузоришҳои навбатӣ.